Andũ othe arĩa manyitire itemi harĩ kũmomorera aikari a Mukuru kwa Njenga nyumba ciao mwaka mũhĩtũku na gũtiga makĩria ma bamĩrĩ 20,000 itarĩ na wĩikaro nimegutacukirio ikinya rĩa kĩwatho nĩ thirikari. Mũkana ũyũ ũrutirwo nĩ Minista wa Ugitiri thutha wa kunanira njung'wa na ndundu ya athuri a gicagi gĩkĩ marĩ na Minista wa migunda Farida Karoney. We're not going to have those types of things happening in some of our urban areas like we saw on the 25th. Those who engage in this will be called to account, and we have actually called some of our officers to account on this matter. Oho Matiang'i oima na ihinda iritũ rĩa kũhoreria amwe a aikari a gicagi gĩkĩ arĩa megwĩkinyĩtie mũcemanio-inĩ ũrĩa ũgũthaganĩtio mwena wa South B marĩ na matũkũya maingĩ thutha wa kũhingĩrĩrio nja ya mũcemanio ũcio. Tumekubaliana ngoja kidogo wewe songea karibu wewe. Hiyo team sio yenye ina represent wananchi wa Njenga. Ni kweli watu wa Njenga ni sisi tuko hapa. Na hatukubali wale walitukombolea ndio wanakuongoza, ndio wanakupea mwelekeo, na sisi ndio tulipomolewa. Watatudhurumu, wametudhurumu na wataishi kutudhurumu, na wametunyanyasa na wataishi kututumia vibaya. Basi mimi mwenyewe nitakuwa ground kuchagua. Sawa? Basi. Aikari mekureganaga na ndundu ya athuri arĩa moima mũcemanio-inĩ ũcio makiuga amwe ao matimoĩ, naho makiuga mũcemanio ũcio ũkwagĩrĩrwo nĩ gũtabanio gĩcigo-inĩ kĩa Mukuru kwa Njenga North South B, kũrĩa mũmbunge wa Embakasi South Julius Mawathe na mũmbunge wa tene wa gĩcigo kĩu Irshad Sumura onao mahingĩrĩirio nja ya mũcemanio ũcio. Kama ni kweli wanafanya kitu ya ukweli, wangekuja kwa ground, wapate watu pale kwa ground, waongee na watu pale kwa ground, sio kukuja kuficha CS pande hii nyingine ati wanajaribu kutengeneza majina yao pande hii na watu wanaumia kule. Wao ndio walikuwa na coordinate, wanasema bomoa hapa, bomoa hapa, bomoa hapa. Hao walikuwa huko ndani ndio wale ambao walikuja wanafanya marking, wale walikuwa wanabomolea wananchi. Tafadhali, I want to plead with you. Muwe tu patient, mtupe hizi wiki mbili, ile kazi tumeanza pale ya kuresettle kila mtu na kusaidia wananchi ili kamilike vizuri na sisi wote tufaidike. Thutha wa gũthikĩrĩria mateta mao Matiang'i nĩ amerire kũgĩa na gĩikaro nao arĩ njĩra ya gwetha kĩhonia gĩa gũtũũra, kũrĩa eranĩire arĩa othe mamomoreirwo nĩ megũkorwo magĩakĩrwo nyũmba thĩinĩ wa thikũ 30. Mkutano ule unafuata ni wa sisi na wewe na nyinyi. Ndio sasa tumemwambia Mheshimiwa Mawathe na Mheshimiwa Sumura wapange huu mkutano tukae na nyinyi pia. So rais na kuomba tafadhali uidhinishe hii huyu alipe pesa yake the 6 billion shillings na pamoja na interest yake atuondokee, wana kijiji wale walikuwa hapa wakuwe settled. Minista wa migunda Farida Karoney nĩ ekĩrire mũkonde atĩ ũgai mwerũ wa mũgũnda ũyũ nĩ wambĩkĩtwo, nake Matiang'i akiuga thirikari nĩ ĩkũrĩha kambuni ya Orbit Chemicals arĩa nĩo ene mũgũnda ũyũ nĩguo aikari a Mukuru magĩe na wĩikaro. So we want to audit everything so that we appreciate fully what is the scope of the problem, how many people have titles, how many are in the process of acquiring titles, and how many do not have. So that in the end, we regularize and everybody who lives there ought to have a title to the land they live on. We will engage immediately with the landowners because we respect property rights. We will talk with Orbit Chemicals. We have already opened up conversations with them, and the government is going to remain engaged with them to see how we find a lasting solution. Which government is going to evict 17,000 of its citizens? How will you do it? Hĩndĩ ya ũmomori mwaka mũhĩtũku mũndũ ũmwe nĩ oragirwo thutha wa kũrathwo na rithathi, ũndũ ũrĩa warehire nditimũrano nene gatagatĩ ka aikari na maabithaa a borithi. Ngĩribotera Kameme TV, Gĩtaũ wa Wanjikũ.